Mlungisa angani wathi uzolungisa nje wena. Awu bafowethu, sicela nje ucongratulate uRhulani Mokwena bafowethu laphana ukuthi aqokwe njenga ucoach omusha bafowethu wePyramids yalaphana e-Egypt. Abantu abaningi bebezibuza ke bafowethu after uMokwena announcewe laphana ukuthi after nje 4 months kwi-Libyan team lena kade icoach bafowethu ukuthi uyahamba uyashiya. Bese ziningi nje ngisho izinkulumo zabantu bemgceka ukuthi is not a good coach wathi njengoba sihlezi sibazi ukuthi eSouth Africa abantu baya hater especially kumuntu ophumelelayo. Beziningi nje lezo inkulumo but manje ke zehlile idlathi bafowethu mase bembona laphana evela lapha kwiPyramids because it's an upgrade ukuthi suke khona lapha eLibya aye khona yo coach Egypt because Egypt because iPyramids is one of ama team njengamanje top kwi-Egyptian League. So nje siyambongela kakhulu bafowethu uRhulani, siyambongela kakhulu, siyamazi umlungisi lento iqale phambi kwethu bafowethu, iqale phambi kwethu and walokho endlondlobala nje njengocoach. Ocoach base South Africa ke bafowethu asebecoacha kwamanye amazwe la eAfrica bayanda ngoba sibonile noManqoba nabo ukuthi uManqoba Mnqethi naye uyeke ngeAfricans and bakhona futhi nabanye oFakru Davis lo nomunye kade coacha futhi Stellenbosch. So nje bayanda bafowethu and it's a good thing to see.